Welcome today in Tripura. Namaskar, Vanakkam. My name is Selvaraj from Tamil Nadu. Founder All India Salamo Federation, founder of Asian Salamo Federation, founder of World Salamo Federation. I am coming here qualification function. Mr. Ajit Debbarma, he is the joint secretary. Last month election 29th November month 29th in Kanyakumari, All India Salamo Federation extraordinary annual general body meeting and election. He is the elected. So here qualification function, and also here Tripura state will feature national championship. Our federation, All India Salamo Federation, organized. We are planning. So I will check this place, stadium and everything. Sir, what about the Tripura? What about Salamam? Good question. What about Salamam? Salamam is the Purana traditional martial arts. 5,000 years ago, the traditional in Indian culture, Indian cultural martial arts. You see, this game is indigenous martial arts games. Last year, KOKTWMA India games demo event. This year, the upcoming KOKTWMA India medal tally, I think. So our game, Salambam, in Tamil Nadu, not only the Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, South Indian regional sports, this game. Now promote North India, very good promotion already, Jammu Kashmir to Kanyakumari. Here Northeast now promote. We are planning Northeast zone insert. My Northeast zone insert, Mr. Ajit. He is the now Northeast Pura insert. He is promote. He will promote his Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya include 9 states. He is the insert. So we planning after 2 days what kind of promote will feature organize the Northeast Salamam National Championship also. Many more planning. That's why I am coming to here. What do you think Tripura people are doing your organization? Tripura people, very nice person, very smile person. I too much like Tripura. Almost Tripura person not the different like South Indian, the smile and all I like South Indian, Northeast zonal. Why I given the capital Tripura this game very nice. I like it. Thank you, sir. Hambai sini KOKTWMA no chini Grand Master no actually Salambam Federation ni bo founder aboni bisingte chini kana celebration program tongo jaga was kabang ma chini Grand Master thane surungjang nai tongo martial art no bahaketi sanai Salambam no bahaketi sanai abo chini Grand Master thane semtruk agunai biskang khelo India khelo go thangin tongo South Asian Games robo already habna ni thangin tongo starting ni tongo first time or 2025 itihas ngana khakhalayo South Asian Games robo kangkai teke sang kangkai sini on jaga wo Grand Master ringmani karon bo sing kabang manuka 2018 je BJP ITF government samani yagulo je kaisa raja salaja ka sport department ni raja salaja mani bisingte aboni 8 district guri na nango ngka sing aboni idea bo saime ang tabuk sa first time ang tol kickboxing ni player kang chini Grand Master malai Salambam ni already samung tangkha ngka aboni bisingte registration khlaijang nai rok society bahage khlaijang sing Grand Master thane no shika dikha mas ringlai tai ngangkai sing Grand Master no chini bisas khlayo Grand Master no sing Tripura ni bage itihas chini Tripura san bage khlaiana Salambam thung ke bahai jarabo Salambam ngangkai stick latha jeseng latha ni mani latha tongo fighting ngangkai abo kabang ma event o jaga 15 event tongo Salambam
Acha bo daga Tripura o ke nor ne o selamba mutung na eba kaba je surungi tonga mutung na rok bo daga nor na surung na nor ne sini tole sing tole chelembam ni actually sini acknowledge kri ko ang thane November 2024 November ang jaga election ba saka pas bong ka joint secretary India body nin ka notice du ni bochini grand master saka notice du ni bang tam na in charge ni bising samung tanan thangi tongo ka tabu state ni bang general secretary yang tongo chini president tongo chini West Tripura district ni secretary angkai botai all Tripura bagi bo joint secretary tongo angkai जों जतकिसु ग्रैंड मास्टर फाइजाक जों बरं थानिनो सेलेमामनि प्रेक्टिस बाहाय डेमो बाहाय जों बं थानिनो सोरङै मानारा गरने अच्छा खाना जे मान लामथमु पांदा नाय bo daga लामथमु सेनि लामसंमानि पांदा हंकांकै खुंपुइ स्कुल अंगनाय खुंपुइ स्कुल नगानाव सिन्डिकेट दङ कनियो तुफनो बनि सिनजांमानि के सिन्डिकेट बहने सिनजांग কয়টা সময় রকম सिनि फुं सारिकनि 6टा থেকে स्टार्ट खालायै हरनि 10टा जरा आनि कायसा अमनो कयमं सिनि प्रोग्राम जतनो सापोर्ट खालायै नायनि बागै जतनि बागैनो जों जतनो थांसा नैसिनि प्रोग्रामनो सापोर्ट खालायनि बागै आनि रिक्वेस्ट जतनो फाइसिनि जागा अर्केस्ट्रा बतंनाय गोबां मा विभिन्न सिस्टेम रक बतंनाय जतनि बागैनो नायनि बागै आनि कयमं अच्छा नरने थिनां रगा अमाहाय सेलेम्बम रमुडा मुथुंजाना त्रिपुरा हातो जे त्रिपुराव जों तावसिनि ग्रैंड मास्टर फाइका जों नेशनल चैंपियनशिप त्रिपुरा तो बुनानिनो चेष्टा खालाय दङ फर्स्ट टाइम आं ताबुक सा त्रिपुरा संगै चिनि ग्रैंड मास्टर सारा वाल बने सिनि जाक दङ वालनि फाउंडर आबोनि बिसिंतै आं चिनि त्रिपुरा जिकुन सारा जन बिसिंतै चिनि ग्रैंड मास्टर तो बि फुनुका का नेशनल गेम बतांगै माया दंनाय आं कायसा इंडिया बॉडी नि जॉइंट सेक्रेटारि दङ ओंखाय चिनि जे ग्रैंड मास्टर आनो जे नलेज रु आं आबोनो बनि कपनो नि आं सामं खालाय दङ जों नगानो बा चिनि एप्रिल लगनो नेशनल चैंपियनशिप त्रिपुरा वा खालायनि ट्राई खालायनो सेलेम्बम थुमु रक्त त्रिपुरा वा केबो खुंगैयाको बा त्रिपुरा नि बरक केबो थाङै फादा खुंगैयाको गेदर न मुथुमानि बिसिंतै हर बोसोर खांगतक एबा खबा आबो तले चिनि प्रेक्टिस नि बिसिंतै चिनि ग्रैंड मास्टर से सिलेक्ट खालायनाय आं इंडिया बॉडी फनो चिनि फाउंडर दङ बनो जदि केसे सिलेक्ट खालायनाय त्रिपुरानि आंखालि रहफुला जों ताबो बनि प्रेक्टिस नुगिया जों बनो तले फाटसे इंटरनेशनल प्लेयर्स नायमे एशियन गेम्स प्लेयर्स नायमे जों स्टेट चैंपियनशिप खालायनाय स्टेप बाय स्टेप खालायनाय परे जों स्टेट चैंपियनशिप खालायनाय आबोनि बिसिंतैनो जों जत जे मानमानि खालायनाय स्टुडेन्ट रक नरनि सेलेम्बा थुना बागे फारे फाइका आनि तले अलरेडी कमबैक फाइट दङ किक बक्सिंग दङ हाफिनो कमबैक फाइट न जों बाद दउनो टोटली सेलेम्बाम न गभर्नमेन्टनि रिकगनाइज मानजाक जों सेलेम्बामैनो दं हंगसिनि लामा यक सामानि मानानो नै खाखलाय नि सिनेमा आनि सिनेमा अजित देबबर्मा आम बो पयसन आं जनरल सेक्रेटारि दङ त्रिपुरा स्टेटनि अल इन्डिया सेलेम्बाम फेडरेशननि जॉइंट सेक्रेटारि दं